Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watukufu ngamombo Mwenyezi Mungu kemjua wanono mshelo wa wanono rani rezefami zahanyu ho hanzahi rabbal alamin. Mwenyezi Mungu yalinike taufiki yalijaili joka na heri hon duniani yalipuwe na wanadamu wanzazero hombi yalirehule ne makalbosh ho hanzahi rabbal alamin yalijaili joka na heri hon duniani ho hanza ha Mwenyezi Mungu. Wa alaikum salam papa laisam. Watukufu na mpartage ye direct ili wanru wa jonjia haukaze message zale o zino message zilo muhimu zilo très important. Message zilo muhimu zilo très important ikao mjokawo na yerohombi ya mkomor ikao rohombi ya tsuba wa wanru riamino kaze kabila ezinji oti hamadasi na si ujifahari kasi wanadamu wa kweli, si ujifahari kasi marealisti, si ujifahari ukaya si wamba ndongo njema na wenjiga mju waona wowu ya rumaze rezo sosio wajilende ukawowo dwa korongo wa za kweli kwa tukansi wajifikiria waramba ukaya bantu ila mungu juwe zinji. Wa alaikum salam Naida, wa alaikum salam Sujai Atuman, wa alaikum salam Malika Awadi ikao, wa alaikum salam Kamaramana. Watukufu wa Jamalif, partage le direct lo womba Mwenyezi Mungu ikenga nywanon. Wa alaikum salam Nola Chiko ho hanzahi rabbal alamin yalijaili ejoka na heri hun duniani rimwambieni ya ukaya karitina wakati joli ya sura mwanadamu s'il s'agit de wana nezembi. Oui, bonjour Madinaima, de wana nezembi ili mwanamshe mkomori roho yahe tulilie ili shababi mkomori roho yahe tulilie ili mzazi mkomori roho yahe tulilie. Wa alaikum salam mama Nadia ma sœur. Watukufu wa Jamalif l'argent mwambiani ze sujet kadolonizo. Oui, salam Idris Ahmada. Sujet mbili zilo très important. Ikao ze sujet hizo gizo muhimu haina mwanadamu mkomori yazishie yajue yulona fikira yanzarende mwanyanya nai yari Mwenyezi Mungu yulona fikira nzarende nai yari Mwenyezi Mungu. Wa alaikum salam Ahmed Monisa. Watukufu wa Jamalifu ngamina sujet mbili. Sujet ikao yenzima shababi ikao mwanamme. Oui, bonjour. Ikao shababi mwanamme woi. Bonjour Ahmed Munisa. Hafiwa ni mzaza hai. Ikao wazalwa waili mwanamshe na mwanamme. Mwanamshe katimwema. Mwanamshe katimwema yetimwema ngarjuhamba ye Mongol wenge Komor. Mwanamme hahunu bahti Mwenyezi Mungu hajaili hawasuli hunu Faransa. Banda wasuli hunu Faransa yo utapala mzazahahe hakamwade salamu dhumra. Bada mzazi hakamwade ika oblige ya bali ya deplace ndarege mzazahe ya mbali hondabushini yende kazi jakiri hula hajazahe hamsisi Komori haja hunu Faransa haja hatapala hahunu mnariali. Wa alaikum salam mama Ilham hasi Komori de amrega mbali honda Dar Salama zende kazi jakiri hareje ndarege mzazahe hareje yo wasimbi ili ya jia hunu namna ya jia tahemru ya fanyani za ufanya ya rege mzazahe ja hunu Faransa ne mzazahe ya jia hunu unono.
Wisumaya Saidi salam. Wakatila mzaze Mwenyezi Mungu afanye zahe hakawone sa ya ukaya owadeula do ajala hae. Partagez le direct parce que ça fait mal. Njia yabo mbaki mapupe. Baki mapupe gamnangalia. Na minga mina besoin wako unidunga wanjonsi pia wanidungi. Cheka mbaki yabo nganyama mapupe gamonenzi lo partage hamaka tsumji bianize sujet. Et nous sommes jibiwa na tsendungi parce que misi fariam. Et nous sommes jibiwa na tsendungi. Ikawa mzazahe danda wade ula Mwenyezi Mungu ulado wade ikawo wahe ajali yakawjejerenge mzazahe. Oui, alaykum salam Yakubu. Partagez le direct s'il vous plaît. Hasihendi adzihe mzazahe. Hodzihe mzazahe harema ni krizi yamba attaque. Yemanyanya wa fami. Oui, ma soeur, maman, Nizar, wa alaykum salam. Wa alaykum salam, mon frère Haji Rashid Abdallah. Yemanyanya wa fami banda ula harema ni ataki habewa elmarufu. Yekuze wa hahe mana wa hemanyanya mzaza hahe harenge sejuru hatlawa hende mayoti. Harinde avire mayoti uja unu Faransa. Gamonoro hombitio. Hende ya dzihe mzaza hahe. À suivre. Car je vais me sujet le détailler, subhanallah. Deuxième sujet. Nzadzekawo ulo pari. Nyezi mgatum kusudia wana. Ikawo havili haina vangu wawila ili ya hundrema na Mwenyezi Mungu kajamba. Haini utona Mwenyezi Mungu kujomba. Na haini atuzaya Mwenyezi Mungu kujomba insha Allah. Ikawe mzadzewoi hakanti ya unikangu juzaya. Mwenyezi Mungu kajamkusudia. Baada Mwenyezi Mungu kajamkusudia mwana. Ika oblige yarengo wana wahemanyanya wanawashe wa ili aji alibe mabani hai. Baada hapata. Na haina mru ya pata. Denda haruma zenye kubine ze shughuli kao yohenda. Ze shughuli za mji. Ika oblige baada hajonoka ya kanauzaya. Baiki hajoka hazaya. Sha Mwenyezi Mungu hamba hikma na imani na mahaba. Yendi harenge wanahemanyanya. Harenge wana wa ili ujahunu. Ikao ili aji alibe mabani hae. O wanawala wajua na kabila zingwa jina. Mzazi ulangi haruma tambu na mashaka. Ika obligatoire ya pare mzazi wa hoa na wala. Mzazi wa hoa na hambie manyanya ukaya c'est pas ton problème. Ranso wana hangu warengi wana umajoka hanza. Mzima harenge gadla. Mzima harenge mzungu. Subhanallah. Gantu jarmaze sujet. Mzazi mwenye waza ya hambie manyanya ulohu Faransa ya kaurengo wana wala. Iyo ti problema haho. Bulio wana hangu wajirengi wa uwanzawo. Subhanallah. Ya Latif. Jarmaze sujet. Watukufu wa Jamali Faraja jarmaze sujet. Dubeshe la marahaba o wanadamu ikao. Waishie mesaje ya mwana mshohat. Uluhar mazetambu ne souffrance. Wa alaykum salam mama Milhan. Ikao wakotize rango walo pari. Wapara. Wasaidia. Ngabo wajwa uwamba ngwajo usaidia. Ngabo walolio wasaidia. Ngabo walolio uwamba ngwajo usaidia. Ngabo walohunu Marseille masha Allah. Wa alaykum salam kokwa ilham. Ikao emana mshohatu ya luhar mazetambu ya fitunane muhuahe ikawo wede muhuahe wambebe mzemzaze mzima ya mbalanse komkwa katifa msweli risheme zawanu garbesholo marahaba nyuaneda mwikawo mono msante mtusheha msaidi mwana mshohatu ba alhamdulillah wenji na wenji ngwa saidi yao ngwa parao ngwa behao zeed ngwa behao alhamdulillah ngar shukuri yao haukaya mbabikao dola sara parisa mwana mshohatu wale nyonkodeni gar amino kange jomba elia 2 mois mbaindu ya hula jomba elia 2 mois hata 3 mois mbaindu ikao wi kokwa Harun wa alaykum salam wanadamu ikao gar himidia Mwenyezi Mungu wa alaykum salam mwana Shaima ikao la prepare hanyu msaidie mwana mshohatu ikao hafikinwane mwanyanya uluhar mazetambu ya tsohunda mbaindu ya hala rangu juzi la shemeza rishidi ruhundu ed ya mapesa masha Allah ya tsoma shashi ikawa mwana mshohatu ngajoshile ya mbailie 3 mois à 4 mois za course
ngashukura uze juhudi rimide Mwenyezi Mungu bandaramba mesaji wazaza hatu na wanasho hatu watusheha watowaze mali waripara wasaidia ni mwanamsho hatu nana ngabo wenji wambangu wajo usaidia nana ngabo wapara wambangu wajo usaidia Mwenyezi Mungu namkusudieni yarjale joka na heri baizo mafanya jumlivani Mwenyezi Mungu chasi mwanadamu haukaye mfale utile mfamaudu na minga muhimido Mwenyezi Mungu banda tsamba makalima tirongoa unjwa ho wazazi na nasho hatu wajuha wareveye waono ya ukaya wede mwana hatu turam wede mwana mahatu turam dia juha ya shemeziza mwanamshe utabiho ulo harumatambu o winji wajuha wasaidia wavihaze edi alhamdulillah ema pesa ikao de riwaswili wa alaikum salam mwana hindu ema pesa ikao de riwaswili bonjour Véronique bonjour Naida As ikao katima shashi ngayo menji ngajoshida ya mbailie 3 mois masha Allah 3 mois à 4 mois garbe solo marahaba ni wana shohat wazazahat ikao mparticipe harumaze ed rashemeza juzi ya himwana mshohat lo harumaze tambu ya fitino wane mwanyanya komkua katifa msweli ya dubilione serikali zemalika do mwaveha Mwenyezi Mungu do jomlivani hon duniani nana akhira bonjour famadi nana ni mwabaki kao mwabaga mjomsaidia ganyi plomo msaidie Mwenyezi Mungu jomkusudiani yamjelieni yamlipeni hon duniani nana akhira insha Allah hokaizo mpata ili mjemlivwa hosomwa Mwenyezi Mungu garbe shul marahaba nywandu kao msambeha msaidie mwanamshewoi ikao dola harumaze tabu watukufu wa Jamalif gani jajarmaze suje za hangu gama nzondongoze mwanadamu tsoi mwanadamu gama nzoni mrongoze mwambio ka laissez-nous tranquille laissez-nous tranquille wa alaikum salam mjana heri laissez-nous tranquille wa alaikum salam mon frère MC Shabab mwanadamu ikao tu nous cherches goritsa hubaya damina DJ sai hamastehi gamliditsena nuhambi gamliditsena nuhambi au comme hustei haku tu cherches deux problèmes gauharma politique fantôme ya hoyo on n'a pas besoin de votre politique bidon ikaw hadisa combat depuis longtemps y a rien qui change gao yabongo gueule haina usiku hafaida za ndomi jinihan alaikum salam hashimia bonjour Ishana Adam hafaida za ho ndomi jinihan garuhambi ukaya s'il vous plaît sini kwa dossier ya ha ça fait longtemps sini kwa dossier ya ha ça fait longtemps gardo la fanya 1 à 2 ans njayamba wenji gwa jaba gamna partialité hamaste na respect sini kwa dossier ya ha ça fait 1 à 2 ans alaikum salam Asia si hustehi ngam hustehi njayamba gamliditsena nuhambi ikangwa nzo unjeda mina DJ sai bangaru wanao nezembi nezitambu zunrua nasho hatu hunu Faransa garu wanao nezembi zunrua komori hunu Faransa izo wanza uganzo jel karme politiki fantomu itsona randoma ikaubidi mkozize walo hunu rangu gerjel kozize o walo komori walaikum salam mama Nael so walo komori wakaubidi wajikozizie wajuhe wareveye wa manifeste wa wanilienti o walo komori wa hungao maana sur lo Faransa sidero wafanyiwa warengezi zao sur lo Faransa sidero wanikao sidero lisao ze famiza hatu alafunga uharma politiki kutushinda wahunda namna ya ushida wanene politiki ya ngabo ya hahoyo wanzo jo urinjie izwe komba ikaudori wanao wakati kawa izoramba hao winjizi wahunda wangu wa masula jemba dangwa jokaya kazi ja wahunda waote wimru mshe dewami walaikum salam subhanallah yanuma stehida ulimnikaoni gani Faransa kabidi mane zetabu zuhundu wanahanyu watongo ufahina usiku kamtsuzamba gani Faransa kabidi mane zetabu ikazuhundao ye masampapie watongo uliwa zemadi harumaze nyikubi kamtsuzamba gani Faransa gamonao ukrapulu no upeu no wizu fanyishihao haruma eze famizatu unu Faransa kamtsuzamba oui nasem faume ujaya chaque fois tu veux nous provoquer. Moi et DJ Sai, on est là pour notre communauté ici en France.
pas aux Comores. Pas aux Comores. Parce que Comores, wakabidwa juhe wamandu wa réveillé, wa ode maranya. Ja Abdala, jo wasaya, wa babuha. E maranya wa siwa. Na mimi njajo paro jwambia matula muyanle wa mimi mwanahe lo Faransa. Ni mwangalia o, ni mnikomba hindu yale. Ya kemwade ni mwangali mzaza hangu. Na mimi hafi ya sababu gouvernement. Jamais de la vie. Na minga mjokeni ujuenda bongo ya jitumie. Alafu ngarumwambia on. Ngarumwambia on, ngarambia mwanadamu. Laissez-nous tranquille. Laissez-nous tranquille. Sini kwa sujet ya honga sina 2 ans. Njayamba hamaste ya. Sini kwa sujet ya honga sina 2 ans. Gamlili tina nuhambi. Laissez-nous tranquille. Si tu me provoques. Si tu me provoques. Ye sujet ya hoyo ke jabira dati. Nana sujet za saya. Rinikiwa ozo. Kukana dimdo hukana baraka. Warirantsira wana nezetambu zuhundu wa zaza hatu za jo ushange. Walaikum salam dhahabia. Warirantsira wana nezetambu zuhundu wa nasho hatu za jo ushange. Warirantsira wana nuwana damu mazababi watungo udhulumlo harumeti nuhani kumbi na shughuli za jo ushange. Warirantsira wana nezetambu zuhundu wa nasho hatu watungo urendo anai. Haprofi za huwanwa ume uwarantsi wendeza uwajaza wana wendeza razamba za jo ushange. Kukara duare lansi tranquili harme kumbaya hatu wabaki harme politiki ya wewe. Mi uhustehi. Gamlili tena nambe. Mi uhustehi. Mi uhustehi. Sinikiwa sujet ya amlili sema gasina 2 ans. Ye sujet yoke jabira. Alors que ti hustehi njayamba. Ngabona sujet za saya. Gam hustehi nsuzamba. Zahaho. Wangugwa mboyo partialité. Ya waba sada njifetini ya ukaya shawenge na partialité yoti partialité. À la foute là, tu veux nous provoquer. Wanzori provoquer damna DJ Sai. Je sujet ka oramba ori amino kaya ye kumbaya mwa le wudi jama alaikum salam. Ya bidiri wane hunu des états zunduwa komelu nu Faransa. Lo wana tongo ula wa haina usiku, longozo wa zazi. Do wababa tongo uranto wana hawa wanrasha hawenda zao. Do wanruwa shwa tongo uto wanroma hawenda zao haswabula kafu. Izo zonti piangaruano nizo alafu. Tu viens nous donner des leçons. Wakati comme tina rendement. Si tu as beaucoup de choses à dire. Ou tu as des choses à dire. Rwanda zinji harme politique. Il n'y a pas de changement. Gawe hunungu waniyo komba. Azali alawe. Jusqu'à maintenant il n'y a rien qui change. T'es là, tu es en train de gueuler. Hunji harma mbawa zinji na zinji. Il n'y a pas de changement. Avec le respect. Laissez-nous tranquille, je te dis. Laissez-nous tranquille. Parce que wewe, beke hunji liya njajo huwaza. Au karuona na face à face. Huni wonotsi huono. Kujajoshi na mfanya tamarongo. Ngozi juo. Ruona na matsoko matsoko. Kujajoshi na mfanya tamarongo. Ruona na njoshida ni huwe. Iyo de suri ya inji. Awe ivantara, oui. Mwanamme de ujikaza. Mwanamme tside fenya. Mwanamme de mwanza zumba. Ujikaza. Je suis un homme. Alafuga ruhambiao. Laissez-nous tranquille. La calme politique, il sonne à Tamradi depuis 2019, qui était là, tu parles de politique, il n'y a pas de changement. Finalement, DJ Sai et DJ Sai, et tu rames, laissez-nous tranquilles, parce que ils auront bao, garanzo kinaivu, waroho wa zazahat wa kinaivu nu Faransa. Ganzo kinaivu, wa changement, wa nashohat wa kinaivu nu Faransa. Ganzo kinaivu, wa hema zababu wa dhulumi wao, wa zazono elewe, yotinjema humdu dhulumu, wa dhulumu wana wa janyumeni. Alafuga manzo ye politique fantôme ya hanu jerdo injia gasina bizuni ma politique arabu ya nyao wale komorongo wanilie wodo abidi wa jo wanilie gawa hunu Faransa kwa zodoro nikaleso rila we bagarombe mana in à chaque fois tu nous rapproches gufkir keza hon jambilo azona botambilo azoga mustai kukaradi basi nuzamba ubanu huzifanya huzirede mwanamshe humenye couple husabaza couple. Comme vous respectez la foute là, t'es en train de dire que DJ Saïna tout l'amour. Laissez-nous tranquille, je te dis. Laissez-nous tranquille. Mais quand me comprendre boya hoya politique ya batani ya hoyo. Wa alaykum salam zimbabalashi. Mais quand me politique ya. Laissez-nous tranquille. Parce que quand on changement ya bomi beladina hada khassa. Wa alaykum salam fahi ali swali. Ngasi hunu Faransa garwana hunu Faransa zi change. Rikane imani, rikane irumbi, ranzane ribenzane, banga si ujenini, walo komoro walangu wa umobo hao, wa wasimbi, yesisi,
ibidi haina kombari wanao riwane hunu Faransa zichange riki harma maisha bora riki harma maisha ya kitranquility. Watukufu wa Jamali Futsu kwanza nvile mbabe na mbie mwanadamu rilawe bangawo yabo ils ont wakabati hata mba changement waifanya. Laissez-nous tranquille. N'importe quoi. Tiramu, DJ Sai. T'as un problème ou quoi? Kwa dujel bakalme politique ya ngabo ya hanyo. Ituna hata usona dengo. Rango sukuli abo babu hawo ya changement hili. Garjo wane combat continue. Jusqu'à ce que ça change. 100%, y'a 15%, haou 1%. Waile wambabi, masha'Allah. Wa alaikum salam lulululu. Watukufu wa Jamalif. Gardo halmazi suje zahat. Haukaya izola juhanza. De khair. Shanga wanadamu watsungu hanza wale provoke. Oui, iman diama. Comme quoi, Tiramu, DJ Sai, Mbaki, Ole Wajaou, Izomabao. Va au diable. Va te soigner. On est là pour lutter. Le mal qui se passe ici en France, que ça change. Haukaya waloko mori wabidi wajuhe kwa tujua waudu walomroni wabao. Si lo Faransa garwana unezembi zijilio maanga. Minsu wanana bizjilo komori. Haukaka wabida sikine komori de ulo komori. Withabitu alaikum salam. Lo waloko mori wakoza. Oshamiga mi Faransa. Boum, les azida. C'est ça. Chatura mugebano. Nguwano no wazazi watungo udhulumu. Wajanyumeni. Warengea zemali. Heze nyikubi wapawenda. Guano no wana ulawanu ili wanahunde solution. Guano ili rike wanada mohadzanar benzane. Guano nilo wana umewajwa ushanjo wa renso londo wa shahauna hii. Mrungu hea runguru niko moral. Va te soigner, jinikeze moral. Banga oyabu depuis longtemps. Koutina rendement. Laissez-nous tranquille. Sinon si tu continues à me chercher. Gamina sujet ya hao. Ika ukabidi nzambe depuis longtemps. Njazamba. Harli wikinaza. Allure. Njazamba, gamine na suje za hao, njazambe, na minga mu respect. Alikum samana hadi jamzi ali. Watukufu na darmaze suje za haka. Maukawa nu, ngabwana dama luna problème. Gwanzoro ndela wangari, nyimba. Vous avez quoi dans votre tête? Tu as quoi pour que je vienne t'accompagner avec la politique fantôme que vous avez? On est là pour notre communauté, ici en France. Ici en France. Kasivanu hawanilia emana mkomoru tabiar mwetsinu. Nwazaza hatu tabiar mwetsinu. Nwanasho hatu tabiar mwetsinu. Nane mazaba bia tabiar mwetsinu. Shakati udaba de wale komoru na wajua juanilie. Na wajua juanilie mihil. Umumangu nipe mzazangu mahindu yale. Mzazangu yatilewe azad. Yatilewe gouvernement. Nimnike mahindu yale yatitabi. C'est tout. Chantivanu paso komoru kuna uparo henda la kafu. Kana uparo kano goza aide médicale. Je sais. Kizina ukaye. Ekwa neda mundao. Loa la Rwanzo waji. Watukufu wa Jamalif, désolé. Parce que quand on a vu l'embargo, on a vu un adam wa politique, wa tsongo ulinji ya sisi. Watsoba kalme politique ya nabwe hao. Shagwanzo hariri himesi sirwa himili ya rirensi zinu nyimba. Oui, Al-Fatah. Badawiya. Alaikum salam. Watukufu wa Jamalif, gado mwazi sujet za haka. Sujet ya mando, garenda uharmwe sujet ya shababi. Kao shababi wei hazalihani hana mwanamshahe mzima ika mwanamshahe wei hajam na Mongoli. Baada hajam na Mongoli shababi wei mzazahi harmani wade. Shage na wanyanya mzazahi. Stadiru wazala waili she mwanamshahe yemwade wei ya hunrebati ya jamunu Faransa. Baada hunrebati ya jamunu Faransa ula mzazahi harmani wade. Baada mzazahi harmani wade shababi wala hasi komore ndarange mzaza hewae haukaya uwalu yabo hauwanyanya mzazahe harambo kaya gona ruhumbi na mzazi hajundu hasi habala mzazahe honda bushin haranse hazi hashidi hafanya emu wa bushin de na mzaze zenungoka jaka njema warejei komoro bande warejei komoro la shababi harudi haka uhaja zahunu Faransa haja hata pala mnari yali hata asikomo ndarange mzazahi wende Dar es Salaam. Ondo abaki Dar es Salaam haukia jumbali yadi mwanamshi na mwanamshe wo yeirewo ye Mongol. Enda baki emwadi na mzazahi Dar es Salaam zerungoka Jakir. Haraje na mzazahi ula Komor.
hauni ya ukaizo abidi yafanya hindi do ureje hunu Faransa ya jaji prepare yafanya mzaza he msafara uja hunu manga na mangale mahaba ya mwana na mzazi ikaizo nizura johanza haini mzazi uzaya mwana hauka wenji wa negriju wa zaza hao gamoshele suje he mzazi ya kaudula laho mwanziani moroni na umea na wahaza mwana mzima hunu Faransa ye mwana woya tusikini ya mzaza hai bahi woi mnguha mnika mahaba na nyanzo badala la mzaza wanda bushini hula kaba jakiri nrogo wala jenga ziji hajazai hunu Faransa hajafanya mnahazi ya unjila mnariali hasinga ziji darige mzaza hambalia honda Dar es Salaam wende wabekula hata zirongo kazi jakiri hajaringe mzaza walijenga zija harejei hunu Faransa yajia prepare msafara yarange mzaza heuja hunu manga ili mzaza yajia swanye. Alaikum salam mama El Hamid. Hohuja kawajabila même pas 2 mois Mwenyezi Mungu hatamanishe yeshumbishahe ula mzazi hafariki. Baada mzazi hafariki ula mutu hasihi. Hosiha ili endi adzihe mzaza hae ya Latif. Endi adzihe mzaza hae hudzia mzaza hae ula mutu haremani krizi na washababi wa 30 haremani krizi baada hadzia mzaza hae hakaanza mzaza hae na harambwa kunhanduza mzaza hae okwa na roho njema na mzaze hakuwa nduzatu wauhanza wakati kaonga wena sheka kutina wauka uhaupande horemane krizi habaliwa hondo l'hôpital El Marouf hondo l'hôpital El Marouf na ulamdu ikao ya jujobali wa honda privé habala honda l'hôpital El Marouf hoenda hula ila attack yabonga joka mlwana ma attack ni attack yo uvurwa okoy sana avesi wi salam Hadija Abzet eza jurin ola mwana wahema nyanya mzaza hahe harenge ila sejuru ya hahe hakawa hende mayoti na ulango la pitali ngwatsaha solution subhanallah kwa jamlinda ukaya hafu hau yafe hau yake kafu baada haremani attack wayadziha mzaza hahe ila famille warengeye passeport hauka de famille gamambo smutina bekanda ya nyibwa na damu wapeu. Mais le cœur s'il vous plaît parce que gawa signaler ou mais le cœur et mais le GM yeman yekuze wa hahe mana wahema nyanya mzaza hahe hasi abu harenge pa yese juru ya hahe hatrawa hende mayoti linda fanya msafara mayoti aje unu Faransa wallahi kuna uhunjia wallahi kuna unjia Faransa na walau lango la pitali gamunauro hombi hamadu yikaunga bumajiru ma activist wa politique waluharu mwetinu watuhanza ili wanene zembizini kabo majiru ya kipolitiki ma activist waluharu mwe rezo sosio watuhanza wanene zembizini zijiliyo hosoma ze famiza shangwa zuharu libeka ma politika tunata mradi ulango la pitali ngabo wa manzao c'est normal ngabo mji wa sante ya ukaya weimana shababi ya jadzia mzaza hae ikautoi harema yakabidie famille wi amoshiku alaikum salam wakilma banaye wamhimili ya 100% shabanda haremani attack ya El Marouf warenge sejuru yahe wainika yekuze ariende ya bile mayoti ya pashi ya Latif comme Jahans wumri yakabidi kaya déplacer wa le plus vite possible iho El Marouf wa alaikum salam naranzane yakabidi ya bahiziwa directement ya evacuelwa ya biwa hunu Faransa banda haremani attack haremani krizi wumzaza yafa shamrengesa juru ya nike manahanyu fantomu ikauka na kauparo jobila hariendi ya bile hula aje hunu Faransa na mwambie manahanyu s'il vous plaît wi Fatima Amadou alaikum salam ya rejeze ye sejuru ye mwade uo ye shababi uo ya bezia evacuelwa Faransa na hei jafa subhanallah sabo mjibanda waziju kwa tsupara majournalisti wajo mjiniho waja wavumbwe famiyo waja wabenwe famiyo
Pokaga wanadamu wapeu yese juru gofika wojo koshida ubile mayote yese juru yahe uja hunu Faransa na mwambie mwana hanyu le fantomu la bale yese juru ya rejei msikini ya uo na mumsikini ya tiji hafu hadungu mzaza hae wumru ya manzani ya manzizani ya fami yabia mzaza hae bushini edetsa hae unono watsukiri yabia mzaza hae Dar es Salaam edetsa unono watsukiri ya hanza jia prepare msafara ngi mzaza hae uja hunu Faransa mnyezi mga yatamani mzaze hafanye zahe hahundu radhi ya jia zihe mzaza hae finalement ya remani ataki hamahaba ya hae na hamu yahe na mzazahi dombari ngamlongwe sejuru mdabari kamtuzi jua yeshaba yemweko wudi arenga kamtuzi jua yemweko yatsa hata katsoneha unga kasa wasuli mayot mdabari kamtuzi jua gamzi jua ni fami yone damu wapeu wallah yone damu wapeu nyina rohombi ya Latif Mwenyezi Mungu aniki hatima njema. Inu hadisi hindi. Waloku mbakisha na rohombi na upeu. Gama nzomo nesoka ekamru hafuani mzazaha yaboba hinduka tina fami. Ekamru hafuani mzazaha yaboba hinduka tina fami. Yabomri aturukuze fami. Izo de zafikira mlonizo. Zafikira fantomu mlonizo. Mwenyezi Mungu nerpede shar na mangali upeu hamada uno. Na mangale upeu hamada uno. Garambio ne jingini lino. Mayote ulio. Rengie bato. Abasari zamba urejei komoro. Mhubire shababi uo. Mhubiri. Bansujo zibalenge shababi uo yatu para ma journaliste wa jumjini. Majama denose fami fantomu yu. Mgika ulo harumatabu mzazaha ya hafa. Ya jajia dzie mzazaha. Ya jare mani attack. Crise. Ya lola pitani. Finalement makabidi m'évacuer bandahalamu mumbe unu Faransa shamsia ye sejura irengwa ni kalibosh irengwa harikuza ya domba ngumbiro mayoti yabo hatambese joka mumlisi sumu hafu mrenge kale sejuru mnike mwanahani yo sur le certain ye joka mumlisi sumu alafu ngombi hamada zinu ngazwira uhari litido zamba litiwane nizo ngajo uzamba iliwake soulagement wanadamu wanji waliokaya unupeu yoti nje mandorondana naye. C'est ça. C'est ça. Shambakisha na rohombi na roho zankutso garuano nizo gamtabihoze roho gamoni ya ukangaredu na ikatswamba njema gamjwa hufahamu shaga mjodoru uona harumaze live rowana nizo Mwenyezi Mungu na ukaya nyide mwafazi roho mtso uona bizi zendo na mtso na zilisa sha garjo uzamba mdosi kitiha zero zanyu zido na mfuha zido vuwa mno wakanywa na damu wapeu zinu kazi jaka udo hamba walaikum salam salim rabili gazamba waraidi turamunge hai gazamba waraidi turamunge amvi gazamba waraidi turamuka jafa alafuga msikiti hao zintambu zijuro depuis très longtemps mwezenti za shaka wajaka shamba habari shaka bidi shambi minga mjozamba gamjozilani gamjozirongwa nezi change wanadamu wapeu unupeu mwanadamu yende yadzihi mzazaha dondo yarendo anayi yajwa hufa yadungi mzazaha yajwa wangami ya mzazaha ni yajwa hufa bahe alafuga munoka zinu fami zinu njema haina mkomodu lohunu Faransa yo konsen kabahate makalibushi na mkima vigilant ndo hukana baraka na mkima vigilant na mkema vigilant wakati kao heni asiha na mwembeze dua na mzungue mwenda umalauni hanyu mosakuma na msomeze hitima hani mrujo himila mruha rohombi na upeo haukona damoti pia kwa ti massage haini mrugudu azokaya vanu tijaga mjulawa vanu ngaminti na ukaya vanu waka wenji kwa wati vanu ngabu wakaya wede zao ngabu wakanamali waziranti ngabu wahamajumba kwa jayalala ngabu wabihamagari kayati walaikum islam masuri manuri Yusuf izo zonti pia gamzijuao na nyimba kisha na rohombi na upeu shababi hamandoi
ikaulo innocent yendi yadzihe mdzadza hahe mdzadza hahe yafe yendi yadzihe mdzadze bada yadzihe mdzadza hahe yaremani krizi finalima mrengese juru yahe mnike mrumrajina hari ya pashe ya jahunumanga. Wa alaikum salam subira mtawakali ya latif. Alaikum salam la diva. Mwenyezi Mungu anike khatima njema, Mwenyezi Mungu anike musomwema. Zinunga warienga umakariboshi warienga ubahari ngari zamba ungarwanonizo na mjivwa bada katsufu mwe mijia hanyu na mjivwa bada katsufu mwe mijia hanyu na mjivwa bada katsufu mwe madzina. Wa alaikum salam wanaidi shamba kisha na rohombi ngamunienga o bahari tira Mungu wanoneze mbizi jiru wa mzifanya o Mwenyezi Mungu ajalie babi wa yabone ya juhe. Rambie famine wallah mimi tulamunga mjopara ma journalist wajiharmo mjiwa hanyu mjifantomu hanyu wajoda honi wajiwa tsahisha babi hu wajiwa mbabusen hako mwanadamu wapeu nywanadamu wapeu kaka mjambie mwana hanyu yabalia yese juri ya reje ngazij majama bahize madewo ula maorezo alaikum salam majama bahize ye shababi hu ya jaza he unu Faransa wallahi na Mwenyezi Mungu wallahi na Mwenyezi Mungu gabajo ujama journalist harmo mjiwa hanyu wajiwa tundari sinu wedi harmo famio ili mlaani wa ukanywa na damu wapeu shawo mjide mluwa na damu wapeu mjiwa we hadisi maberezi hanyo za hanyu garambie shababi woi wallahi na Mwenyezi Mungu yeka kujarejeze séjour garjo publie les photos là o walo mayoti wajuhi wahutsahi wahurwale daraki hawurwale daraki da wo peu wo urohombi wo yike made banika bidu muhibiye yeka bale ikatsi made katsina problem wala le urenge wende za hondo atante umrendeze nayi shangi harma wakata kabidia évacuer là giharma wakata kabidia évacuer là le plus vite possible. Il a évacué là le plus vite possible. Mbouli mwana hanyu le jingle ni lo hanenge se journée de mayo talgo yatante henry. Galuhambi yao. Rejei ngazija le plus vite possible. Rejei ngazija le plus vite possible. Inu hadisi ya kaubidi. Yeshababe yulo mwade. Ne wangu ndai wa manzao ikiwa paraze media pia wapare Facebook FM. Wapare Facebook FM wende yabo. Aukanga mjoka mimi sile vumba wangu. Ikaubidi mpare Facebook FM wajoda honi iho. Yodi ya kaubidi. Wambu lo harma tambu lo harma problemu. Na nyimjua kama mimi hohaba minti na uvumba nyoga mzijuao. Ngamzijuao. Heni mrulo na wangonzo do vumbu la mlatu do ni parona biya. Pasko mimi minjahe ya uvumba wangu. Walendo fedhe hiwangu. Walendo pamija wangu aibu. Do ipashe uno. Para Facebook FM. Ekiba na wika jareje. Waji wavubo be le dahola kirohombi. Wao wabenze. Wadi wazaukaya wewe uhukawanza. Kujaka ushimia usuma mzaza hobahi. Alafu guhamandi zogo johunga wanadamu mapifu na makaseti. Goharma komantere mbi ngombe botura yewe hinri. Raili ngami hai. Gamjo change haumbonyone. Haumzidi. Jelikanga mjokanga umazababi wenchi walo en couple. Madumekanga. Machekanga. Yalo Faransa banu wariengao. Dangarangezo wanasho hatu. Garambio wanasho hatu. No mwisuzoni mwe debaga mjoni kwa nasho hangu konsei. Ni wanaume makaseti mjie zero hombi. Ili wakema vigilante. Mwenyezi Mungu na hifadhi shababi woi. Mwenyezi Mungu ajele shababi woi abone le plus vite possible. Rambie famille nous n'am dit sacrifier beke mjo déplacer mlue de Mayotte et derenge séjour ya rejei. Rambie famille fantomu inu. Msikine kau hafuani mbaba hafuani mzaza hai. Mzaza hai hafu. Hajaji adzihe mzaza hai. Mzaza hai benda hadziwa. Ye moto haremani attack. Uo mwana melu na 30 ans. Ya lula pitan. Mjimrenge séjour mbe emana hanyo renge ya kahonda Mayotte. Yoro hombi na upeu. Yoro hombi na upeu. Ikaubidi mjuhi.
ninga mwambeni nampare Facebook FM nampare ze media ikangwa jo uja yabo harimo mjiwo wo mjiwo wala be famille ye famille wa dépêcher le plus vite possible wa dépêcher ndo na mayot odwa ngesa Juliette how mwambele jingle lini ya bale sa Juliette ya singaziji ya singaziji akaya mjwa kama biatula mutula Mungu jwambie famille yongu jo warongoza shatula mukana uvenua kana umpublier izo mjwa akadeli ya hangu yabuka batsinda jo kwamba publier jamais. Sauf, et kaka japala ni ha solution dans 3 jours à 4 jours, et c'est Julia Rejay. Et kaka jarejay, et bwana wengu jo publier. Wallahi na mnyezi Mungu. Ye ke c'est jour que jarejay, ye famille inu. Ne bwana wengu jo tuba mo réseaux sociaux. Ze media mimi gamjo para ze media wedo mjini. Mimi tula. Akwa wope ya Latif. Ya Rabbi, mru ya fuani mzaza hae. Ulo na mwana mshwahe. Ikao Mongoli, mzazi ya hafa, ya zihe mzaza hae, ikao hajari mani krizi, baada mzaza hae hazihe mzaza hae, olio ya nyumsikinia, mumsutene, gamu mlongo mba sejuru mnike mana hanywaria ya tate msafara, subhanallah. Alafu nyifami mdo Amerika mtuzi jua. Yedi mananjwa bani hewe majevya. Ranyi makalibosh, nyimko unirema. Na nyimko unaanza na mkema vigila owaloko mori kwa tsukinaya yekanga muwabeshe yao owaloko mori ngwanzao waje yodeli sirakaya moneko objectifu yawo yaje hunumanga kajauna yauke manyanya hajar mamsuiba hafuani mzaza hae hajajazie mzaza hae shawasiabu wa mrenge sejuru na yengo la pitali Gehaufu wa tama, geharu matambu, wasiabu warenge sejuru, ya hemmanga woi, wanike manao, ya manao ariyendi ya tante mayote, oneka kujuja unufaransa. Mnyezi Mungu nalipwene shari. Rugu hamada zinu, mdoelewa ni majovya ukaya hewe. Henu joka usihana ke ajur, ya ke kosian. Mruna tisihe o hazard. Mnyezi Mungu joni kesha babi we mvu na swe. Ya boni ya rejei. Hauka se normal. Mrikao. Ya zola wae chede mwana mmebasi. Ngihama wae choke mwana mshahi wotsi mrulo mwema. Mzazi ya jiafe. Yakabidi mumsikini. Yakabidi mumwanzi ya mfami. Yakabidi mumsutene ya mfami. Msiabu mumuhimili ya hashari. Yakabidi ya evacue la yo krimu. Yo krimu watukufu. Kumoringa wajili umbizi nji. Faransa ga wajili umbizi nji. Ha problemu za helinu. Uwamanga wahimili wa hashari. Yo krimu. Yo ikaubidi watibile même pas une semaine baada halamuha el maruf ya rungwa ya bahizwa huja hunu Faransa ya bahiziwa huja hunu Faransa shabu ujo pashiaji wasi mdulona nationalite hata jomkinishi haukaya ngabu wangu wajua wafanyani za ufanya ilia evacuela watukofu Nyezi munaniki khatima njema Nyezi Mungu aranike mwisomana. Nyezi Mungu arjali juka na hera. Nyezi Mungu arangeze zeroho za huwa komora. Nyezi Mungu aranike mbanduko hamba unanya na uwanzani. Ngera de mfami wa Mungu do urando handui. Lejingo nilungu fika kujuku wasulimanga. Kujamerite ujimanga wala kuna paro ujamanga. Hero hombi yaha. Sha ekaze duwa zahanyu adunge mzaza hai. Nyezi Mungu jomba unono ngujo jamanga. Ngujo rejei manga. Na ngujo bona insha Allah. Heze baraka za Mungu na mtume. Shagar mwambiaone. Nyifami. Na mdepeshe mna mwana fantomwa hanyu. Le karboshila hanyu. Lisihe komo le plus vite possible. Yani jeze sejuru ya jaw rejei Faransa. Ya jaw ngali wa haraka. Bayo krimu ndiyo maifanya. Na mdolo kangabo famiza peu. Ngabone da mwa peu. Hata mahaba tsunsa ya wimri ka mzaza ya hafa. Wimri ya siha hamsiba. Wimri ya deplace mzaza honda bushine de sahe unono. Wimri ya deplace mzaza honda Dar es Salaam de sahe unono. Wimri ka yohanza mzaza kam saulia na mru. C'est normal ya perturber harmani crise. Haukango unokiabwe mwana mshahengu juhatu aliha. Banda nyi faminyone da mwa peu. Mkauja mwene sero hombi. Ya mrika uraha kajafa. Yaponga ni premo mlise sumu. Ya fene mregeze papier zahe mrume.
Wa alaykoum salam Assia Marie. Garndo harme deuxième sujet. Deuxième sujet kao. Ini ya mzazi mkomori. Ikao kahaini ya tuza ya Mwenyezi Mungu na mbemwara. Wanasho hangu. Mwanza kudura Mwenyezi Mungu. Wedi mwanza utukufu. Mtisufri na tambu fanya 5 fanya 10 akakuzaya. Jisema za Mwenyezi Mungu Jehova. Au kayobo mruma na Mungu shati mwanadamu. Yobo mruma na Mungu shati mwanadamu. Hezi baraka za Mungu na mtume. Haini ya tuza Mwenyezi Mungu jomba. Wa alaykum salam Ibrad. Ho hanzahi rabbal alamin. Mruna tise tamaya. Wa alaykum salam Fauza. Watukufu eza jili hingre suje ya vili. E suje ya vili woyimzaze ikao wa alaykum salam Marius. Yemzaze oyi ngehunu Faransa depuis mahanama. Hanjahine banu waunjia ya hundra na mwana kajahundra. Hanjabanu waunjia ni ya zai kajazaya. Halulwa ni ya johundra mwana kajahundra. Hindi hata unu ya ukaya vume ya renge owana wa hema nyanya. Dada wii mzazi wa hayasa. Wa alaykum salam Lukman. Sandati. Wii mzazi wa hayasa. Wa alaykum salam Fahamia. Bada wii mzazi wa hayasa hapata wenje. Bada hapata harengo wana wa hema nyanya wanawashe wa ilii. Ujahunu Faransa komkwa nabo. Imakiltasiha ya hulu. Imakiltasiha kaurengo wana hema nyanya yao hahulu. Hawarenge ujahunu. Ili aje ya libe mabani hai. Ili aje ya libe mabani hai. Wana horengo ujahunu wanasho wala. Wakalo na mzazi wala. Wakawanda likuwa libanda wajama mineur. Kwa jaka ma minori. E makiltasi o ma mineur. Chago jona mruge na 30 guruma makiltasi ya 17 ans. Makiltasi ya 16 ans. Zozo mkenishia. Eza jirihin. Ula mzaze. Ye mwanaye mzima hende hajuhana gadra. Afrika. Mzaze kajajua. Ye mwanaye mzima hende hajuhana mzungu. Gabo usiku ya mna mwanamshe mzima. Habala ula mwanamme Afrika ujahula uladahoni. Ye mzazi amwambia hao tudun beli ya kabila mandazini ujahunu. Kena ukile paske de wede mwanamme njoka nze yandu le mzazi ambaje. Mzazi ambaje wabaya hulole. Vanunga wemwema. Vanuho mrengani njenke damina hunu njenlele nilibema bani hangu mkewana hangu maudu mnisitiri. Haukaya njazaya. Ye mzima mwambia ukaya nigarja mwambia utizaye waha. Faida za mpunga masuzi. Ye mzima mwambia mzaze ya ukaya. Joka huzaya wahaho. Ya Latif. Maskini si c'était moi j'avais le pouvoir. Nsoka warenga ni wasise komori. E makiltasi ni yamenye. Watibaki manga. Ola motola handi sorongoza mzaza henai. Finalement. Hajuha nelegadlala hende zahe. Ola mzazi hakabala na tambu na mashaka. Ye mzima hajuha na mzungu. Ola mzazi haperturbeha. Hambia ula mzima. Habe huono izo manyanyu yafanya ngono kafanyano. Banu nyinyi bidi mlolwani wa komori. Ibidi ni aninilibe mabani hangu. Yende manana mrengani hamaliza hangu jaunu Faransa. Karja hambia uri rengi. Lode le kalime mzime wasaya ya zamba. Joka huzaya wahahu ya Latif. Subhanallah. Mwenyezi Mungu narniki khatima njema haini ya tuzaya ya zaye. Ya Rabbi. Nikasitara wanasho hatu ikawo. Zenzaya zizia kwa tuzaya. Gwa wangu maduhazi wanikembandu kuhamba hikma. Mruna tuone nziro nga mrudina ambe. Yeka ipasa urenge mwana hema nyanyuho. Ya jehunu manga. Ya jehurende nai. Ya hutsimbiembi. Subuti wende bushi nendo warenge mwana mbushi. Wende wahule mwana mbushi. Wende wa adapte mwana wa mbushi. Uliona ena au dweza yaje bawoka na ujo wa mzaya. Ngujo hamba we mzaza hai. Hata ijodo henda hata yambila uka wotili ya huza ya we mbushi. Ngujo huwahi ya hufaidishe mbabi. Dezole loti fitna. Gamzamba ukaya wanadamu ngo. Imzazungu ya sharu matambu na mashaka.
Vaut mieux me déplacer il y a des Somalie, vaut mieux me déplacer des Cameroun, vaut mieux me déplacer des Bouchine, il y a adapte namana, ou l'ona ena, ikawo, ou so, ou l'homme titi, ou dia ou mlele maudu ya dia ou sitir. Maudu ya dia ou sitir. Eza jiri hindu ou zile manana bole kalimani nu hindu. E motlola hajura ba hende zahe. Kwa jambiziwa, wajua wadungwangu hao, wende za waransi mzazi. Ye mzazi garu matambu na mashaka. Ikawa ye mzazi wa hayasa. We mzazi wa shughuli. Harengo wana wahema nyanya ili wajiwa kidaina ebala wakiwazi mamaudu kange mduhazi wa msikini wa msitiri. Ya waloze ni ya walulani wa komori maudu wajuka yangasina mzazi. Baanda kajazaya. Shawajua wadungu kabila. Waudu wajuka msitiri maudu se impossible. Waudu wajuka umanza maudu impossible. Waudu wajuka msikini ya impossible. Wajua wende zao ola mzaze hapara ola manyanya ulokomori siparo hamba hadisi hamadainu ilo pare hamadainu kanga mweshele yao ye manyanya o wana wapara mzaza hula wa manipule o ye mzaza o hapare manyanya hula komori ye manyanya baishia ranso wana hangu wafanye via hao tranquili n'importe quoi dabuluna hingi bo mzaze wewe dabuluna hingi mzaze ulokomori dabuluna hingi kujajo pano joshila uwe wana hao numanga ye mzazi wede ajisakrifia hula makilta satarengo wana hao ihokomori ya wabe hao ya kaubidi wambio wana hao ka izo mafanya kamjafanya ubinadamu wa mzaza hanyu wedi ya mregani ujahunu wedi ya manzani ye katida jukanga nyikomori ikaubidi mbaki yabo mlolwani wa komori sha mzaza hao mwenye wazaya guambio wa imanyanya ya ukaya ranso wana hangu tranquili wafanye via hao tranquili mzaze nga ukomori kutsujua ngoji honsika ya busa uhundra loto o wana hao watu walo na kirtasi watu walo na problemu ya kirtasi wajaba gwazo ma kirtasi shawa o wana walo na nationalite waili ngonu ya ukaya bo mzaze gorongoze manyanyuho ya gaspieze malizaha hizemvuzaha yarengo wana hao ujahun olu ya usutene manyanyuho mtahe solisio mfanye dzungu na malalao mwambelo wanadu warensi ze kabila hizo wajua ngale mzaza hao ngono ya ukaya vomia urongoze manyanyuho nai umwambie manyanyuho karantu wanangu tranquili wavive vya hao gawe komori kutujua ye manga uofikiruka ya kea lolwani mzungu gabwana shatu wa hunramana wa lolwani wazungu Shangar aminuka 90% harmona shohatu 100% harmona shohatu lolani wajeni wango haruna regle wakati kangwa hunda souffrance gari jamba siwe masiwa komori sha wallahi njajo lola mwanamshi mkomori yamba ngamumlatizwe fami au yafanye enaraja para mzaze linda gawe komori kutujua yerohombi waifanya ye manyanyuho kana uparujoja komori au kangurambo ya ukaya ngawe pule umangamize kahasi hadofikiruka ya wemru wa msutene banda halataze maliza hai Mwenyezi Mungu kajamba mwana ya jarengo wana ya warende wana ya walele ya waloze maudu je uhundemana bo mzazi shangono ya ukaya wanuti wana hae gomwambia ukaya ransu wana hangu tranquili hu deja husa hombless ya boka monesa ya ukaya mwana ndiye alawa hombani mwamu mzaza hangu gamdiditsa na nuhambi hadisi mda hukana baraka Juse manza wambe alhamdulillah. Botula yorohombi no. Yetirohombi. Iyo tirohombi. Alaikum salam sima wahirinami. Haukaya. Mrule da mruze mayajalibe mrunjema. Ye mzaze wa ihabire hani za uvira. Hafanya hani za ufanya Mwenyezi Mungu mkusudi kaja mkusudia. Halataze madi ya rengo wanahema nyanya maudu wajua msitili wa maanzi. Wajua na kabila wende zao. Banda wende zao na makalima madziro ya urongo wanai joka huza ya wahao waide mzima ye mhudi ya urongo za mzaze helilo joka huza ya wahao jodo mtarumu subhanallah eske izodo mwanauka izodo zilo njema izodo mwanauka zilo njema alafu mzaze hamada wenga wakomori kutsujwa zibira hunu manga goshangiro wana yeshua waifanya wablese mzaze hao yalataze malizae s'il vous plaît mets le cœur pasonga wa signaleo ya blesse mzaza hai waide mwanyanyu ya tuwaze maliza hai ya rengo wana ya joka o wana he mwanama waudu wana hangu o wana wa he mwanama waudu wana hangu gamwa consider wana hangu hawarengi waji
Wakaubidi we mzaza hao wambie no baike mrege kabila zinwa jina msilao dahoni na mbakida nina mzaza hanyu na mumfarie na muhunda namna hata ya kubali sarib shakusunga namna ngwambi ukaya na buluwa na hangu wafanyizu ikaudu wanzao. Ya Rabbi zinudi zobu watukufu ikaunga mkoza ubangari zambao wazaza hatu wenji warondo unai harmaisi inu nuwana hawa wazaya ngerambi wa ukao mruka jawazaya izo we nguzifanyo mzazaho wana wanu gekomora nguonoka yabo deja sange nembebo bahare mwana ngena mzungu ye mwanaho yambaye dunge mzungu walaikum salam baraka hamdani yeka par exemple ye mwanaho kajakana kirtasi gwanzwende ya jitsahe sha mwanaho ya jana nationalite mwanaho ya jana passeport rouge ya jehunu Faransa ya mzazi ya sakrifie zemvu zaha nezemali zaha ya rengewana wakabidi usutene mwanyanyu shauhimi harohombi hosomwe mwanyanyu ngorongoze mwanyanyu honai udamba ukaya ranso wanahangu tranquili subhanallah hari ya ranso wanahahe tranquili ya Rabbi subhanallah maskini wazazatu walokomon watsuyelewe manga ebanu gadlashinu hindu wanu wanadamu kani jaharaya shaa emana yamba mwanamshe kana ujwa ulolwa ni mwanamme ikaweti silamu do ukaye mwanamme nge kapabli ya mramene harmadini inwa jina nana mimi kaka harma usilamu ongasi ngaridungao shema na mimi niko usuheto wanasho hangu watilolwani kabila zinwa jina Lukaya wenji ngwa abandono ze famille wa wabala wendeza o 1, 2, 3 kwa tutundu wa wazaya. Mwenyezi Mungu narinike taufiki, Mwenyezi Mungu narinike msomwema, Mwenyezi Mungu arijali ejuka na heri hun duniani. Rimwambieni ya ukaya ewa na hamanda wanumru wafanya. Wenji kwa tuhanza zamba bagazu watusheo. Wenji kwa tuhanza zamba banda yode baze ya ha. Nzazi kama kini bamrujwa uhunga mwana ikao woti wa fami nzima, woti wa inya nzima, woti wa mji mzima hafaidisha mnu. Mrujwa uhunga mwana ikao kajapu harejio nzima denawe hahurenge kawe nzazi. Mituramu wazazi ikao wanifayo wananzo harmutsi ya Faransa wanibahara jamana luanashwangu wanibahara wanukwa japu hamuro ni hubasha o winji kwa japu habangwala hambu shawa wapu harmazengazi homungazi jani nanu masiwani o unanza jamana o unibahara jamana jelini amino kaye usiku njoka ulola gamjua unapia kaudu wazazi watu gamjua unapia kaudu wanasho watu haukaya izo lituma njema shatsimbi Nzeza hanga Mwenyezi Mungu ujoni kamba nukuhamba subra Mwenyezi Mungu ujoni kamba nukuhamba subra na rohonku haukaya hufanyeza haa shaizo na nzonjo kama binga mhulido mzaze ikaunga wikomoro wakaubidi usutene manyanyu wakati kawe kwa senjo konike manyanyu na hudi waze yatsende hata usiku yambe ukaya ngujoka oze yambe ngujokomoro haukawe mzaze wewe ngawe kapablu hele kalima walamba ukauduwana hangu wanansi tranquili sho wakati ya kawarenga ujaunu Faransa uduhamba wanduwana hao warenge sihuva Mwenyezi Mungu kajahuva shawanuduwana hao sihuzalia renga ulele ya Latif izo zo ujawamba huzamba ukawanuwana haye humba ya waloze yafanyize kauda une masilaha finalma owanaha wadungu kabila zinwa jina ye mzima hasbuta mabia ukaya enda zaye waha hojodo watarumu subhanallah ya Rabbi Mwenyezi Mungu naniki khatima njema Mwenyezi Mungu naniki musomwema Mwenyezi Mungu naniki taufiki ngubone de mwanzaru hombi ye mzazi ungu fikabo deja hundre lotobando wana wadungu kabila zinwa jina ye mzazi uyi hakanza sita na maudu kage mduhazi ya hundre mwana yabo ya msutene ya hundre mwana yabo ya msitiri ya hundre mwana yabo ya mfanyi mba majamro yanwe ya hundre mwana yabo ya mfanyi mba menaji kange mwade zudize mzazi uyi kausuhete shagaja kawansu kwa wanangu wajo hujajara kabila zinwa jina waye uhe wendeza uya kika waono alafu holio ya ukuniko wananyu konsei we mzazi wabidi umani wana wabe ekote
mzala Komoro yekatide mzaze ukamjajo jamanga katide mzaze ukamjajo ja Faransa na mrespekte mama hanyu bawo mzaza hanyu wode mwanama na mreteze kabila hizo mduge kabila ya Shikomoro bedu wakati kao mzaza joka tranquille ya mzwa mlozeni na mwatleze nyikumbi waone ukaya ngaranzao mjibizo wariza ya helinu izo nizo kabidi wambie wana shahusi abo gosutono wana uparema emanyanyu hudambi manyanyu kaya so nangu tranquille ya wema na koma bekaransu wana hangu one sokaya wauti wa heka jazaya sha henu wakata joju semanza mzaze ngo jojitwa Gorome wana hokoti banga wana wazuge mzungu hinga. Ye mzungu hinga. Doka na tabili za hao na refu za hao mzungu. Rijari ono. Désolé. Rigute. Lono yoko c'est quoi ça? Wenji waja. Wagute. Wenji waja. Wawarenge ngwauda. Waisada. Wamana neze kabila mbizo. Kabati mndu manza respe. Na mahaba hamadi mwanamshe Mkomoro. Memsi wanashohatu. Wakati ule ndani yangu ardaunaye shagajoki mwanamshe Mkomoro yojiva mwanamshe Mkomoro na mahaba mwanamshe Mkomoro yena vushe jema mwanamshe Mkomoro ujibali yangu mwanamshe Mkomoro yena lava ranese kabila zindwa jina c'est la vérité haukaze kabila zindwa jina hata utojini taye c'est très rare mwanamshe de Mkomoro ya jojo abota yake kajini taye yake kaele yake kakaze marashia yake kaharma njibaliondo c'est impossible c'est rare woika wombu tsomema ya bwana shohatu kwa tisa waneze kabila zindwa jina anafunga we Komoro ngono kayo wanaho hongelo tobarange wazungu ngawe Komoro ngono kwa naho hongelo tobarange kabila zindwa jina ya Latif ngojo jitwa bomzazi ngamsubuti na bele kalima akakoma wa mwanadamu wa rohonje mekabidi usulaje manyanyu hambe bomwana kama kini bomaswer na ruombeze doa na bihema gasho misirini ilo wana wa change wake tranquille baizo njajo zanza gamjua parano arongoze nuwaeleze shango mparo manyanyu ndabokaya rantsu wanangu tranquille na ibiarongo wanyanyu yarongo wana uja Faransa ilo wana wajua msitiri banda kajazaya ilo wana jeki karibune banda kajazaya ilo wana maudu waoneka we mzaza hatu gwanzu harirende nje mahoranga Faransa shango ono yakago humilo manyanyu washar go humilo manyanyu washar udambase rantsu wanangu tranquille banda sawa renga ujamanga ni hakanza jalibe mabani hae gamzo yabo ni bemna message mtiti wa kose wanashohangu wa Maore wanashohangu wa Ngazija wanashohangu wa Mali wanashohangu wa Nzwari gamu mnikoni conseil tant que petit frère tant que grand frère tant que tonton tant que papa hele dzina la mwanamme harawe madzina yao yumane harawale dzina la mbaba harawale dzina la mrumme mon frère Ahmad Azanu salut mon frère harawale dzina la mjumba harawale dzina la mrumme yezo netiziro wanashohangu mrunanze mrumme ujuanza mrudi ya mwana mrunanze ye mrumme wanzomru mru ya respecte ye mrumme u respecte wi irham wa alaikum salam mru ya vame ye mrumme uvamo mru ye mrumme ufikiri yo mru uwa mru mfikiri ya mru hamanza ye mrumme uhuniko konse uhutu na ngoma uwa mru manza hambama mrumme wanzizo mru uwo mru kamchililia mrumme uhukoseye uwo mru manza she mrumme yakansi juma uhudeya na uhutsimbiambi warambua ya ukaya ngena ya eha ya shanzao fanya hata utsimtohorohoni beka eduhanza umanze nyanzo za 100% wallahi mrumme uwo yo uhurenda hamadeze kabwa ya vambao na yo uhutrompe hahonesa na yo uhurenda mbi hahonesa baada hajua ya ukaya ngomanzo hatiza mwiso ema na najaharume poyo hinga wanaume wenji wandetesteo
ikao kwa tuhanzo wanrwasha hao wadodunga ze live za hango bahari wanrwasha hao ngwareveyewe zespri ngabo mwana mme emrumshahi hado mtini ya ngoma hata Mustafa Karima salam hado mtini emrumshe hado mtini emrumme ngoma hata yemrumme hado mbelilia wangu Wokamsofu koni hado connect yo hadi sisi deneze hawara za hai. Merci beaucoup Mustafa Karima. Yo kansi hado paraze hawara. Yemdumshi ukabala halili hata hasufre. Yemitsi hurende. Gamida mina webanu. Riza ya wana. Gamuhanzo muhustehi. Tuni kama kirtasi. Tufanya hani nrogoza. Zerongoza dunia zonsi pia. Ili ukehero bosheri. Yeti hurende untabishao. E manamshe ularango usiku ya dungaze mesaje za hangu. Yasuje na paro ya boka mwana mshahangu. Utirenge mrumme humtuyo fikirani. Wajo hufara hantu huno umahaze jaja. Owana wajo kama yatima. Haukaya mahaba inu pazo. Mahaba inu sumu. Heli mnuona oniklia petite awahangu. Je t'aime ma vie. Petite A, la femme de mon cœur. La femme de ma vie petite A. Chose que petite A ya Johnny Fanyem na virgule. Gamto jom effacé à la seconde. Watina hataragre. Heli mwanao, ni manzao, ni mvumbuao, ni trawana storwa shihidi. Je l'aime au fond du cœur et je l'aime à 100%. Mais le moment qu'elle va me faire n'importe quoi, je vais la oublier carrément. Parce que je ne suis pas un caillou. Je suis quelqu'un que je partage mes sentiments avec l'amour de ma vie. Parce qu'elle m'aime, je l'aime. Mais si elle me fait le blabla, est-ce que je vais rester là? Sa soeur chérie, tu me trompes mais je pars pas. Chérie, tu me trompes mais je reste là. Chérie, même si tu vas prendre quelqu'un d'autre, mais laisse-moi être avec toi. C'est pas moi. Jamais. Je suis amoureux et j'aime la personne que j'aime. Je suis tellement amoureux d'elle. Comme elle m'aime aussi, mais le moment qu'elle va me faire un petit chose, je vais la montrer que je peux t'oublier, comme le moment que je pense à toi, je peux arrêter de te penser. Yabaga mabwana shohang. Et madame shohang woyi, zetambu ya kauzihundo sobemru mahe juma mtabisha, hengoma ya kani yue mwanamshe, ika oblige mwanamsho hangu wakati ya ishia ze messages za hangu wallahi yarende hanango mabasade mrumme emrumme harende hanango ma ya upatu gudongoni hamwenje yo na balomo nje upatiwa shangu hedata habuji na ponja gudongo patsekeli sheringa wendaho gamumshanani sabu tu fais quoi à la douche na bala olade mlika katabishe mrumshe wanasho hangu anze mrummaha respecte mrumaha, stehe mrumaha, bakida one mrumaha, sheka huramba ke mrume harende hashani, hauka wanaume wenji kwa subuli wanrwasha hao hari wadoni dunga. Gwaenga wanrwasha hao bahari mimi, gamkru wanrwasha hao akili, bwana sohana mji akili, mtijirenti, manze kangu hanzo, hamba sheri, hamba mon cœur, hau parale dina mparele dina. Au keke mrumaha ho haziaye mon chéri, haziaye mon bébé, haziaye mon cœur, utimpare chéri, utimpare bébé, et kahamba bofati, subutu ambe Fatima, subutu ambe Saïdi, et kahamba bo Maria, subutu ambe Botura, c'est ça. Pour que tu sois tranquille dans ton cœur. Et madame Chouatouole mrumahe harendeha, Lukaya virus ya hengoma wakati kama mwanamshola hakarimatambu na sufransi juma utabishwa mrumme ya monese ya pareze hawara na udufanya mafoto na rongo ilianzao mwanamshola hakarimatambu na mashaka rango usiku yaishie video na kawifanya na boka wanasho hangu kabana hindu jamana kabana hindu jamana wa mzaya gawe na wana utifi sababu mrumme o wanahaho wajoja watwali mrumme gujo hutabisha ujiwe Oye troisième jour kujenda lole mrajina. Wanaume wenjika wafiwa na nrasha hao kwa jashida wa resiste même pas 4 mois. Hamade ida mrumshi yako ifanya kwa jashida wa resiste même pas 6 mois. Shawa lola beke de troisième jour. Waledu wanrome onesa ukaya mrumshi wanrasha kwa walola kwa jaka na valeur. Shamrumshi wa mlola mapartage.
ikawo mbiri Burundi mpartage sentiment yekahafu wakashidu vangu matsoni wakashidu la rohoni waurenga mezi na meza umaha na maha geushide umdiwazi wa begololo mrajina owenjizo kwa zitsa gamemebu anashohangu wanraume mafantomo la plupart ya hao watu hanza mridunge watu hanza mrishile izorambao wawangikao wanza wa mredeni nai watu hanza mwishe bada garimambiao ni mke maveillanto garimambiao ni mke mavigilante ikawa mdejo ukaya mrukata wa mrume raha na mwana mrukata wa mrume raha nae wanasho watu wengi wa sufra harumetsinu hasababu wanraume makalboshi eke mrumaho ha change ke jamba omtrompesha change ho change dokaya balangu wanzodala shauti jehulili hasibabu ndaye hala wahazini haja hakansarme canapé au lieu de t'apprendre dans ce bras ili ya uhentsarme mihono yahe ya doko mambabezi eshehitwa mabemba za mahajisi mdotseha na mabemba za projet za hanyu hafili hana telefoni katu konte subuti urambo ya ukaya valem maho il a quelque chose à cacher parce que il se concentre dans son téléphone il y a pas de choses qui est très important rahane famille amru nemdum shamru ni wana wamru yodi bana njumbi wana shohang winju wa hanyu nyutatazwa ndo mahanyu kagamni dunga e kwa romanyu waja nyumba ya ze telefoni nyuzima ze YouTube ili mtuje shila turam e kanga mshila kamtushila turam kanga mlanza non kamtushila turam kanga ni ma amoureuse de moi non gamushila turam parce que c'est votre frère il dit des choses pour que vous soyez vraiment heureux ili mgatujenda jiwa sababu mwanamme wanasho watu wengi wakaujiwa wakaujangamiza sababu des hommes à cause des hommes rombe Mwenyezi Mungu ukaya hewe vanungo jojiwa sadeke maname wewe jiwa ngujojiwa ba shawo jiwa ngujodana mrajira ngo jiwa urede gojo jiranda nayi ka par exemple maname wewe wojiranda nayi yeye ngujotabi shaka na utabi kontra gujoba hafui je m'en bats je m'en fous wana shohangu kabatsi hindu rahana mwana kabatsi hindu rahane roho ya Mungu yekemru meha change urambaka change fanya tout pour toi ta wewe uke fier uke content et roho yako ike tranquille utijangamiza sababu de mrume bangawe amuri yekangura mbokaya yengumangi enji kutushida wa mbungu za badangurando nai juhema si 1h du matin à 3h du matin udomba zedu Mwenyezi Mungu josaidia mwanadamu la umtoroni ha Mwenyezi Mungu josaidia mwanadamu la mbungu zoroni ha harahana uhati mrume ikao la pipari yao henu wakatongaze papier okwa mwenesani mahaba henu wakatongaze pise ujewiri wa huja henu wakatongaze juru ya ena ujewiri wa huja henu wakatongaze juru ya giza wa urongwa hili wanzao wa uwa meikao la pipari yao 90% unufaransa yode baze hako wanashohangu janze ngewanze mru utanze mru hujidiwaza nanze banga muhanzo si uchange ya change nsuhurongozanro tsimpaka nrongoze nayi tsoka uha upande gutsi mwambi fanya namna monesi ya ukaye mru metsi dawe waweche humnikesa juru ya ena hasa ha change monesi ya ukaye kuna umrenouvelea butura wope wotsi upeo okwana shakronji godo ma victime wana shakronji godo gwa haruma tambu na mashaka wangome wenji gwadziawe mafuwa hunduze kilitaso odeza hondo na shatu nae wenji uwangome wa wodo wako uniega badaga mwambio na shangu wake mavigilante badaga mwambio kawa do jifahamisha jelika mujwa ujishili ya gwa mwanamshe uhaparo nipara gamushobo mrumshe maa hamba cheti mpara mwambie zonzo mwambie mwanamme ola kajasubuti ya rongoa na bale mwanamme hakaonide ya kaongoa na mwanamshe babamu mpara umwambie kajasubuti ya rongoa wanashohangu hasibabu ya Mwenyezi Mungu zekosenje komunikana na mwanzongo umahanyu shambu na tsanze mrumme hata walikum samamalu ay mratsanze mrumme hata mruha jangamiza hau hajiwa hau hahondo hasibabu mrumme ngawe na wana fikiro wana hahodo wa mwadu ba mrumme yojwa hwenda zae yojwa huona mwema wakati huona orisa na unjwa kuswanaume sumona ni wema wakati kaunga siawara sho 4 mlolani 3 mois 4 mois après sous changer de griffe rendu swangali wanroji na wale monziani izorongo ikao reheyani wanaume wenji kwa na umambiani o wenji kwa na uzamba linga mzambo
haurapele wanasho hangu ikaongo wanzo mrume hao shado jokaya ikawanze mrume hata umwenesa mahaba hata na ikaturekonesa wallahi na Mwenyezi Mungu Walaikum salam Irfad Hamaji wallahi na Mwenyezi Mungu mrume huo ngujozidi haurenda naye manzize sheke mrume katura mboka yala mahaba zilanya nzulizo mfanyao Walaikum salam Muhammad Zainaba wallahi na Mwenyezi Mungu mrume huo yohurenda salpire na mangale unjuhanyo anashangu ikaw mjitoli ya 100% soman romahan mjitoli ya 90% soman romahan gamwanza ngwa respecteo na mfanye statistiki mwaneuka mwanamsho kufare mrume haku ya mrume yom konsidera hin gamjonji mwalmaze komater au winji wa ujikiki wa ujiona orongo heliwanzao wa udoba haraka ili haurendo andosha naye izo zonti pia loti fitna shadombe anashangu ya ukaya protégez-vous anze mrume hao respecte mrumaho wakati kangu hu respecte. Wa alaikum salam Ahmed Yusuf yode yabidi yode hauka mrume wanzo mrumanza shamrume ikao yabala fikira bina changement wa mru kam hatsorohoni wajujangamiza hauka mwanamsho ujabona kama mahaba uhisa na shohang mahaba uhisa mahaba yo uhisa ndo lazinji na nadamu wenjika walo la waransi wanrome wende zao utienso fikira ni ha wa alaikum salam Muhammad rasma ya ukemrumaha hokana uhuransi emrumaha hokana udunga mrajina yule bana kaubidi mtoi tswani hanyu ili mjwa uvuka ili mjwa urespire ili maudu tijangamize ili maudu tijiwe kadone mrumaho hata manzani hata mruto fikira nyoka un jour jomkinisha na niretsendeza un jour jomkinisha yantra un jour jomkinisha rege mrajina. Oui, Mlimi, wa alaikum salam. C'est comme ça, mes sœurs. Réveillez-vous, tranquillisez-vous. On roman yon wajou gwan déteste ou bada gamman benou kam ke à jour. Oui, HD. Nke à jour. Bonjour, maman du cœur, Mariuso. Wana sohang. Anzem rumah. Respectem rumah. Kafidelo somem rumah. Shauti jangabiza saude mrumaha ekaka tuone samahaba fanya namna hata ukebye protege ekaka gurongoze ruanzao fanya namna hata yeye yareje ya komiduni ha yaduhu bangua ezekaba we mrumendo abida bangoze kaba de mrumme ikao ngemesho gewa peu guhura donai fanya namna hata ye bali tourne wae yaje yaduhu supli mratijua sababu mrumme watukufu tifanya sujet mbili sujet kao ya mando manyanyasi ikao ya sihakomor ya bala mzaza hoda fara hoda bushin ya fanya traitement tukir ya sihayabu ya jakomor ya jazaunu faransa daraja komor indaraga mzaza hai ya mbali ya hoda Dar es Salaam ndia fanya unono mwanadamu la mzaze kawaja kirongo habala mzaza ho sangazija hareje hunu Faransa ja prepare ya fanye msafara ngemzaza ja hunu Faransa ola mzaze hafu ola moto hasi hula komori osi hula komori yende adzie mzaza hodzi hamzaze moto harmani krizi wo shababi wa 30 harmani krizi na attack habe hola pitali badala ya evacuer uja hunu Faransa badaga na séjour ye mwanyanya cousin harengela séjour hakawa hende Mayotte haliendi atante msafara ya jehunu Mayotte subhana ya jehunu Faransa ye fami ngwamba ukaya kwa tuzijua ukaya harenge kwa tujua ukaya kwa jakosione wandugu leo ya ukaya ye fami wa participer subhanallah shababi hamandoi ya remani wade ayase komor mzazahe yafe na we mzazi ya mzaya waeche na mwanamshe ikawo ulomwade mwanamshe ikawo ya Mongoli wede mwanamsho hae yende ya zie mzaza hae hodzi ya mzaza hae haremani attack haremani ni wade horemano wade ula alaikum salam muza erwal horemano wade ula ya buhola pital ye cousin harenge passeport hende zahe Mayotte aye ye séjour halenda fanye msafara mwenye nyasonge yokomori hazingamanyi hana wade subhanallah inufami hindi unupeu yude sujet ya mwando sujet ya bili mzaze ikao hanza ya zaye Mwenyezi Mungu kajamba hanza ya hunge wana Mwenyezi Mungu kajamba harenge wana waili wa hema nyanya wana washe hujahunu Faransa badala hahunu makirtas wajaha nationalito waili ili ya pato wanyanya ili ya libe wampata wamlibe hauka wamzazi wa haya sayi hopari wala ya mzima habali ya Afrika hamambia mzazi ya ukaya enda zai wahaho wendo ni mwanzao
ye mzima harenge mzungu harongoza mzazahe nai wanyongonza wende zao ola mzaza bakar matambu na mashaka badala harenge wana maudu wajua msikiri banda kajazaya banda mzaza huwa na wala haduambie mzaza ola ukaya wando wana hao warenge ugarde walele ola mzaza ola harengo jaunu faransa watukufu sekie pur harmweza jirinai walaikum salam siti Ibrahim wala wana bada wajua wende zao ye mzaza ola habaki na hauna problem hapara mzaza ho wana hula komor mzaza ho wana hambie mwanyanya ukaransu wana hangu tranquil wakati la kajamba wana hao shamba wana hangu ransu wana hangu tranquil wafanye shuaya hao we mzaze kao ye wapeu wakati kao bidia sutene mwanyanya ya unuke mwanyanya hasufre mwanyanya kajazaya mwanyanya harenge wana hae ya kao bidia je o wana waje wa msutene wake wazima ya kao bidi mzaza hao ya wazaya ya mbio wana ya ukawe mzaza hanyu ili ya mrenga ujao ya mrenga ni ujao ho Faransa na mumanze mumrespekte ya libema bani hae sha mzaza hao wana uloko mori hasutono wana hae harongoze mwanyanya nai yodimana njwamba ukaya wazaza hangu heni mlikao ya tuzaya hawikao zenza ya zizia kajazaya mwana mruna tsawo yende Somali mruna tsawo yende bushini yoti rohombi yende yarenge mnamana mbushi ulona ena ulona 2 ans umbale ujeza hojo umlele maudungu jo shinda ya baki ya usitiri rahene mwanya mwana ulona akili uloko mwe jomraga ujabanu yambe ukawoti diwanza yoti mzaza hangu na mwedema eberge mrongo wana watiti balalaka kwa jo mwanzana tampaka de yabo watukufu 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 Gamjo Joua m'participe 2 à 3 appels il est nécessaire à Isahan balan la que ça va changer babi hambabi quand nous isha makalima hwana damu ikadwa ridungao 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 45 48 19 33 Gabo appeli ya Djabano, merci beaucoup maman. Merci beaucoup. C'est maman chérie qui vient de m'appeler. Vraiment, je suis très content. Inde appelle il renga au bail région Pang. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum maman. Oui, ça va maman. Ça va alhamdulillah. Ça va moi ça la disonne. Avant de repas ça la disonne. Ni je dois dire ma sonne les waouh ma sonne. Makashade makalboshi. Merci maman. Oui. J'étais trop mon fils. Ikanga mwishia nga mjoka zekel ba mwana mevo evole mugyo hambani. Vas-y, endelea mama. Assalamu alaikum sana mshia o. Bashar mslan jiro akansi wa ngoja ndai komo, ni ngoja ndai mabataino basi daraja ya dini. Ukana kama sivu pale mzapia wao ndio nao. Pia jibadili hao wanadamu hamadi na rohombi na upevu kabati mwanadamu ule mazima hakubalukana na mazima sheki yume ule da mazima ule donali ngamzopa ni wale maana wenye hukumu wa vyoenda ya kanywa kile masinga ina ile kwa rasulullah maana kuna uone ya dumaje shule ya pili ya pale ndio chipia jamani wale uliokuwa msali makuzeni wazaje wana ya wakesi watunde wapige karatasi wamlete hospitali ya uliwa alikuweza kile kwa parti di hapa hizo jamu ya jafanya madalao mtu kwa mpaka rohoni ya mpaka hapa sasa ni sabutura ukanaje ni na zaidi itaanza sio kama yesieni hiyo kabisa kama sio ngoji hana wakati tena utafu studio hara hana wakati yeye mwanadamu studio na sema na nini ni maana ni mwanadamu ndio dalali na mshani wakati studio na Tanzania wabwani ni dalali watu hapo baada sana hata mtu wanu ngamulazi kwenye banu hadi watu wakabanwa kwa mtamo waha wakana mahala wakaanzana abatanifikisha shoga kuna mapesa banu hata ya shoga kabati ngume usele ngume utojabaga jani kwa mapia alibahiru akaushimbulie mfianze ngume amangalizwa mtari amangalia mtukuzi wakati hapo ya mdede daba ya mdede mtukuzi halafu zile ngombe zile mtilo mshaka sikumiji nguna kazani ubaze dua na utilemewe ngono utilemewe chama tena kama kimyo mtaje ngoi butira kizifanya butira kama wana maruko mono kama wana mafadhali mtende wazaya kama na mshe vile singelio mwenyewe siasa na wai ndio siasa na uso kimega hadi kana mwanamshi kisa mwani fanyana mtangu akauka na uso ndani
melekero kana mshia sibu akuwa huwa namba kiwanda kitenge mzima kibeze na mora kama tinja iko mateme kitenge hata na kumosi tena kana kiza za jambo kana kima ha ndio kama tunaweza iwa subhanallah una hauni ya vile ndio yetu ndio kitende mosira imani ngani kesho kwa luku moli kwa ndio kimani ndio kana mwana onge mwana nguo ya nomanga ya kaderia yahe ya kitokana kile yahe je mjene mawu ikange mdungu hadi yangu rejeo wanakiwa na yoto kaya hapo na unaendelea ndio ndio ndani shamba ikawa kwa shule ya burudani wafanye tabia na ujio usitete mwana nuno uparoa na kutoka na kile na hiyo Mungu tukuganirani weka mzimu etichaje ifanya hata mtu na mtabia kwa ile ni jamani kwa kaya walikuwa na huu unani hafadhi kwamba ndio tunafanya kwa gavana daula ya sababu zali kati ndani hamwe kama mishona mtazekero Merci. hali hiyo inshallah hali merci maman alaikum salam mashallah watukufu ngano na uzia ukaye apeli la kana ujo kaza apeli tena Mwenyezi Mungu narnike hatima njema yarnike mwisho mwema Mwenyezi Mungu yajalie yekomoria hatu ihe haju janyora yibasauhe ruhingo wanadamu wajuka na imani neti kamwa benze Mwenyezi Mungu yahifadhi haina mwana mkomori ulo ujihundu harmwe dunia mafihi Mwenyezi Mungu yahifadhi wanashwa hatu yahifadhi wajaza hatu yahifadhi wanadamu pia heze baraka za Mungu na mtume Mwenyezi Mungu alijalie kheri na baraka wanashwa hatu wake bien protégé owinjwa hao wajaza hatu wake bien protégé Mwenyezi Mungu ajaza ngo ikado zambao zishange ukangajo ya ukaya kena parojo kili wandwa ke konyonzima c'est impossible wakati kakedanza wanadamu wake konyonzima abwe dunia hisa wakati kao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikao dia kayabo gajashida yataganye dunia pia wakuwa kao muyenga wakuwa kao maza gerambe turam garzambao wajo yelewe mbavititio waelewe haswabu ya Mwenyezi Mungu hata mpaka de yabo garombo Mwenyezi Mungu yemzaza hatuwai yakane hikma na subra yalewe ya ukaya harengewa na ujahunu ili wajua msiti wa manze wana wajua wa yeuha sha au wingo wa mzaza hao mwenye wazaya baada olio ya ukonseyo wana shangu juu ya dotibule mwanyanya mbiukaya ransu wanahangu tranquil ele ongo wanaha ho baada warongo ujamanga shangu wajaka wanaha ho wakati kao ukaanza waje sha ukahamba wanaha he baada ukaanza wananga ujamanga Mwenyezi Mungu na ripwene zembi ya janzi ukanahi la tampaka de yabo boom longue vie à vous inshallah.